کردن به ناوی میا کردستان بخین و خبات که خوردن جوان بکد بر خدان میروژن سرهدان ولاد بیکن به زاگران البست بناب الشهيد هوجر الشهيد أو كره ملت تبي كره ملت كرتبي البست من سري أما ذكريز بيشو هي هوجر ارتشي بالزورة ميداني ببين آري شورش تيريجن برخداني پاک بکیسه قلوشی بشدار به ویجیانه دل خوش که وی نخوشه بگو فندو بیدانه وڵاتێ گوتیجاران ژداینێ نەوەستیایە چیرۆکên وڵات حەزی û netewperweriyê mîna zincîrekê li dû hev hatine ristin. Her mirovekî ku destmala azadiyê li serê xwe gerandiye, çîrok an jî destaneke jiya din cudatir neqişandiye. û di meshefa evîna welat de bûye ayetek, da ku nifşên bê bi bawerî bikevin ser ya îmana welêt. Di bexçeyê evîna welêt de kulîlka bavê Hoger di demsala buharê de vejîn bû û bi her sê rengên azad xemilî. Bi darbesteke gulgulî li ser milên bike der hem bû hêvî û hem jî bû landiga êşê. Êşa xatirxwestina çiyayekî bû. Xwediyê bejna bilind û dilê pak bavê Hoger bi navê xwe Birahîm Hecî Reşîd Derwîş di sala 1948 de li gundê Herêmê Ereban yê Rojavayê Kurdistanê hatiye dinê. Ew bi xwe ji êla gergeriyan e ku li herêma Omeriyan niştecih bûn, lê bavikên wan ji ber zordariya dewleta Osmanî berê xwe dane Rojavayê Welêt û li wir gund ava kirine. Ji wan gundan jî gundê Ebdîselamê ye ku bavê Hoger bi tevî zaroktiya xwe 62 sal ji temenê xwe lê bihrandiye. Di sala 2014 de berê xwe didin bajarê Qamişlo û li wir niştecih dibin. Ji ber tinebûna dibistanan di wê demê de tenê heyanî refa pêncem xwendiye. Lêbelê birayê wî yê mezin Mihemed ku ji hemû xuşk û birayên xwe re pêşeng bû, wî fêrî zimanê Kurdî dike. Bi vê yekê re ew ji xwendin û nivîsandinê bêpar namîne û di kurahiya hestên wî de hezkirina zimanê dayîkê vejîn dibe. Di malbateke wiha de rabûye ku hestên welatperweriyê di xwîna wan de diherike. Ew jî bi hezkirina welatê xwe mezin dibe. Hên di zaroktiya xwe de ew ji bo debara malê dixebite û dikeve binbarê kar û xebatên jiyanî de. Di 19 saliya xwe de dikeve ser riya xebatên siyasî û di nava Partiya Çep a Kurdî de dest bi kar dike. Bavê Hoger bi hezkirin û dilêşiya li ser welatê xwe, rewşa siyasî ya wê demê bi van gotinan tîne zimên. Tevgera Kurdî di encama pêlîstin û planên qirêjên dewleta Beez de dabeşî du beşan bûbû, çep û rast. Bi vê yekê re tevgera siyasî ya Kurdî lewaz bû. Mîna gêjekî windayî ku şevlê geriya bê û xurista wî tev mij û duman bê lê hatibû. Bi hêvîtiyê xweldora min pêçandibû. Nakokî di serê min de pir diçûn û dihatin. Çima parça bûn, çima ew qas pêlîstin, çi qas dê qêriyan bêçare bû. Hezar çima û çima li hest û ramanên min xwe pêçandibûn. Lê dîsa jî bilingên xwe yan seqet digulgulîm. Hêviya min ji xwe da ew bû ku mîna xelkê pêşengekî mîna Mandela, Castro, Mao û Hoşmîn bidê me Kurdan.
Ez spasdarê Yezdanê dilovanim ku rêber Apo ji me re şand. Heyanî salên heştê bavê Hoger di nava Partiya Çep de xebatên xwe yên siyasî didomîne. Di wê demê de lawê wî Hoger dest bi xebatên siyasî yên di nava refên tevgera Apoyî de kiribû. Bi biryardayîn û hestekî xurt ketibû nava xebatê de. Rojekê û beriya ku berê xebitê leşkeriya neçarî ya rejîmê, Hoger ji bavê xwe dixwaze ku çend wêneyên şehîdan bi malê ve daniqîne. Bavê Hoger wiha bersiva lawê xwe dide. Lawê min, mane ev şehîdên Kurdistanê ne. Ew rûmeta me ne. Tu dikarî bi serbestî daniqînî. Wan wêneyan li jora deriyê malê da diniqîne. Da ku dibin siya wan de biçin û bên. دما گو اف تفگر هات و خورت ما تفلی بون هو گرجی وقتی گوش بابی خورد بیجی هنکی ولو دی بیجی تری وش او كارتا كي سوريتها هبون كمال وخيري ومظلوم دوغام واستخمين لكم سوريتها حرسي كاب هبربو يا كمين وقت يقول سوريتي وان داكت او حرسي بهبربو جير بجيت بجي زي سوريتي داخينم ايش شهيد انا دفي ناقر بيجنا يعني سوريتي شهيده حركس بجنا خجر طوينه وحركس ريز دغري هم بريوينا وجه غير بيجي تمام تكارل السردري دالقين ومد بالنوار جير هرن وارن جوات شغل دول استخمين لكم حشتي وتشتك وجه غير دس بيكرنا دوستايا جري خسنيرن دوي شغل تشيبو دريا هوغر بيتلينا اب كيما يجي هبو لقامش تو كارت كر او شي دوستي ريخستني بو Wiha obiriya lavê xwe Hoger tevgera azadiya Kurdistanê naz dike û hin bi hin tevlî nava refên tevgera Apoyî dibe. Di sala 1987 de bi awayekî fermî karê xwe bi Partiya Çep re radwestîne û dikeve nava tevgera Apoyî de. Bi vî awayî rûpeleke nû ya welatperweriyê di jiyana wî de vedibe. Bi hestekî geş û dilekî fireh ew û malbata xwe bi temamî vê tevgerê bi kadroyên wê hembêz dikin. Hemê rengên destekdayîn û alîkariyê pêşkêş dikin. Ango bi mal û can tevlî dibin. Di wê demê de bi tevî Hoger neh ciwan ji malbatê tevlî nava refên gerîlayên Azadiya Kurdistanê dibin. Ji van neh ciwanan 5 tevlî kerwanên nemiran bûne, yek jê gaziye û yek jî ji bo doza PKK di zindanên dijmin de girtiye. Bi pêşengtiya bavê Hoger kar û xebat li gundê Ebdiselamê geş dibe. Êdî gund bûye mîna navendeke sereke ya vê tevgerê. Civîn, konferans û kombûnên partiyê li wir pêk dihatin. Piştîgirtina Akademiya Şehîd Masûm Korkmaz li Lubnanê, êdî kadroyên vê tevgerê li gel wan di gund de perwerdeya xwe dibînin. Xebata siyasî ya vê malbatê û bi taybetî li vû tevgera bavê Hoger a welatparêzî bala rejîma behs kişandibû. Ev yek bibû sedem ku rejîmê her tim bikîn bi ser de were û astengiyan jê re çêbike. Di nava bîranînên xwe de astengiyên ku rejîmê jê re çêkirine nivîsandine û wiha anîne ziman. Bi giştî 19 caran hêzên rejîmê bi ser mala min de girtine. 13 caran ji aliyê rejîmê ve li bela firgeha Qamişloyê ez hatime xwestin. Gelek rojan di zindana yek hucreyî de hatime girtin. 5 rojan li Hesekê, 6 rojan li Qamişlo û rojekê jî li Dêra Zorê. Di sala 2004 de jî dîsa bi qasî 6 rojan hatim girtin. Herî dawî jî di sala 2014 de 26 rojan li şexê Filistînê Şamê hatim girtin. Lê di encama biryara Efûyê ji ser û komarê Sûriyeyê de serbest hatim berdan. Yani bu هوی الور به دروج ده امینه هوی راگن شامی هین وی بسبه ام المالینه راسی دنگ طیاره نیوشن هات و چاقی خامج طول خال عرضی کت انگریا گوباوی می چو راستی هستی وی راست بون گوباوی می چو گو دنگ طیاری هات گو از سون جی خوار گوباوی می چو گوباوی مش دستی مجی چو دوی دمیده راستی باوی می چو بو سبه ام چون گو چو شامی تچما اف تگو دروج دناره گو نبدستی می ام تشتن داخویا کرن
پشتی وی ام نزانن باوی من کسی کنگاری بخو بگینه ایگو بو آستا و ایگو ولوژی پره دخارن لی کسی کنگاری خو بگینه او برن دود برن راست چوکو از نزان دود برن فرای فلسطین راستی و چاقی مردی سما گو باوی مش دست مچو ده طیاره ده پشتی باوی ملو هناکی قال خو کر راستی نه انسان تحملين و نه يعني ظلمك الظلمه دي الطيارة دي دوي طيارة دي تشتي ببوطا لواخس تبون دوي طيارة دي ببوطي خل سري واخس تبون الوجه واخس تبون تشتي وجه شاغي قبر ارجوش كامل جي خو دركت قو خريني جهاد ولو او افيت حبسي قدام شو هندري حبسي راستي قو من التاريخ هذا جو شمرد هاد جو تنو جو سهاتبهم قرتن بريجي ليجو او صورتي جو مدي جو التاريخ هذا ان انسان قبول دكي دم پاییزه سال 1995 هوگری گوبو سدما ناسینا مالبات جی تفگرا آزادیا کردستانی ربو لهره ما ماوا یا گریدای سیرتی دی چالاکیا قورتالان ده خلاتا آزادیه بخوینا خوش باوی خوره دشینه به شهادت هوگر ره باوی هوگر سوزک مزنتر داویج سر ملین خواه بیجاره مینا باوی شهیدان دکوه سر ریا آزادیه حیانی وی چاخه نویسین بچوک این باوی هوگر هنه لی بشهادت لاوی بیره هستکی نو دلی وی ده و جین دبه و بپینو ساخوه ایدریه که دن آتا کوشینه دست پیده که خطا هلبستوانی و آخافتنین پینوسیه به هستکی گرم و دلکی گش پیف لحف جواندن و هلبست نویساندن جهوگر دست پیکر و به مجارن درباره ولات پارێزیە ده هەلبەستên جور bi jor nivîsandin. Ezim kurê kawa ezim kurê kawa xwediyê dîroka bi nav mezlûm û egîdim mitnas kir bêzirav ji hêrzê berxwedan zincîr dibin pinê xab para min pez û kaniya tereq û şotav xwediyê pezê xwe me li ciya û li panav bêjiyê diz û çeta ji dê bipirs me kabav نرفاس هاتم بچکا خوی دفسرا لکه و تایبەتمەندیên wên welatperwerî di civakê de per dihate nasî. Di mijarên hevhatên û alîkariyên civakî de her tim li pêş bû û bêdidulî û bi wêrekî çareserî jê re peyda dikirin. Alîkarî di kîjanwarî de ba, dê nebûba astengî jê re. خديه بري 30 سالي دعشيرة هف كتبوا نزا كان حبش هف كشتبوا بنا بي كان صالها بري كان صالها هاتن او اي وكوي شون اخري شون ناكت نافان مشاكل وان حلكرين وان هفانين هفدو على الزمان دن يعني كاري مشاكل حتى توجي حياة دو بيرجي مشاكل حد احيانا تنقولوا مشاكل خلقي حلك دل بالرحم وخدي ناس يعني دلي كسي جبدوا مني يعني تمولوا دل بالرحم ام هين زاروك بون يعني تي بيرامي قتم او داوي تجا ميوان بون تجا قالك اخوليت قرت هك برسغريك بانا هك او برسغريك خوجي تشاوا با چاره سر دكر حتى از گهشتم و قدريا پراجي رگت هات خوستن پراجي ددا تميد گو بلا چاره سر به بلا چاره سر دكر هر کسی خوليت قرت ميواني پر هبون خودي تهات حسكرن دناوا جواكي ده دەستپێکردنا شۆرەشا ڕۆژاوارە بە پێشەنگتیا باوێ هۆگر ماڵبات بە هێزەکە خورتتر دەست بە خەواتێ کرد. ئانگۆ تۆڤنگۆ bi salane di singavê xakê de avê dibûn, êdî berhem dida û bi gulên serkeftinê dixemilî. Li hemiqa tên şoreşê bavê hoger xuya dikir. Mîna stûnekê di bin konê şoreşê de xwedî dibû. Lewre jî bi dil û hest û hem jî bi çeka xwe her wiha bi pênûsa xwe xebatekî bi wêrekî û bi biryar dameşandin. Heyanî kêliya dawî jî peyva rawestandinê nas nedikir.
نیسانا سالا 2021 li bajarê Qamişloyê. Bavê Hoger bi awayekî din berxwedaniyê dike. Vê carê ne li hemberî dijmine. Lêbelê nexweşiya ku li serê mirovahiyê bi temamî bûye belaye. Her çi qasî bi moral û hêz li hemberî wê re diwestiya, lê diyar bû ku xaka vî welatî pirbêriya wî kirbû ku di hembêza xwe de hilîne. û felekê jî ev soz bi xakê re gihand serî. Di 20 Nîsana sala 2021 de bavê Hoger mîrateyeke mezin a welat heziyê li dû xwehişt û xatirên dawî ji me xwest û çû. سنارم جوگی شهرانی کس که ممنون از باش هر شامل بیشتی از باش که معنی متنو از باش بودم Di dilê hemî hezkiriyên wî û malbatê de û di dilê her mirovekî de ku ew nas kiribû û pêrejiyan kiribû, êşeke mezin hat barkirin. Di asoya vî welatî de êdî xeyalên bavê Hoger mîna firişteyekî bihuştê azad hevdifire. Destana wî bi wesiyeta wî ya dawî ku hest û helbestên wî di pirtûkê de li hezkerên wî belav bibin, hevoka wî ya dawî hat xêzkirin. ماین و تێلا دراندم زندان کوشتن خەناتە تەک ئەز نابێ خۆ کورد بێژم بۆهانا دژوەڵاتە دا بەش و تخوبێن سەختە کوڕانەکم قەبحەتە یەک نابێ وێ کوردستانە چه سەرخەت و بنخەتە